Hei hi All India Radio Mizo lani Chanchinthar achiar tu CVL ruata Rampuma COVID-19 ridan na thlona pek ani don ti Union Health Minister Dr. Harshvardhanan asoi ramchung hundang rualin voin khan Mizo la mun nia COVID-19 ridan na pek dan tur en chin ani Mizoram Assam Rifles ten rui hlodo bei pui an thak voina bultan that hi nakin zelaram mason na turani Prime Minister Narendra Modi chuan ati Sarkar lai puya Health Minister Dr. Harshvardhan chuan COVID-19 ridan na chu India rampuma athona pek vek ani ang ati voina chanchin bumi te komna Dr. Harshvardhan chuan ridan na chu Delhi a chau nilo rampuma athon veka pek tur ani thuasoyani voin khan India rampum huapin COVID-19 ridan na pek dan tur en chin na buat saini ya he en chin na hi ataka ridan na la hunata na in buat saina ani India rampuma state le UT zonga kalpui ani ya Health Minister hian Delhi khopui damdo ina COVID-19 ridan na pek dan tur en chin chu atlowa mipui te chu ridan na lak chu a him lo anga thuthang chu oilo turin angen ani Minister chuan tun ma jing ridan na lak tran ani don po khan soisel na alo om towa ma se jeng ridan na chuan na satakin nun na a chanani ati voina rampum huapa ridan na lak dan en china chu state palia en china local pui to zul zue buat sai ani thuasoya ridan na pek dan en china hian atak takati dan tur angin en kimti vek ani thuasoi bok ani Minister chuan COVID-19 ridan na petur hian master trainer sang hi rualte anin buat sai thuasoya state le utitina health worker te training pek ani thuasoi bok COVID-19 ripui laka inve na tur vaccine man thei huna malak dan tur ti chin na hi wen khan Aizola mun pani Aizol East District ITI Urban PHC ale Aizol West District Cholmun PHC te nei ania he alo ti chin na hi dry run tia soi ania ridan na dong tur me som hi panga covid ani dan tur ang taka apek na mun tur ruata apek chin anni amai ro chu COVID-19 vaccine ala thlen lo wangin vaccine tak tak ero pek ani ri lova he dry run hian atum chu COVID-19 vaccine petura state tin lo in ma khua har sana omte bo zui ngala ahun taka ro kholna omlo theyang bera ridan na petura lo in pe ani COVID-19 ridan na hi India sarkar lai puin pek chua mai thei turin ain buat saina sa hleya he ridan na hi tun maya supply atam tok lo wangin National Expert Group on Vaccination of COVID-19 NECVAC chuan amasabera damlo enkol tu healthcare worker te pek masak turin state tin te ain buat sai tira damlo enkol tu te COVID-19 awanga nale nanadang te enkol tu anni awangin annin hri an kai chuan mipui van tlang ahong na satle zwaldon awangin NECVAC chuan COVID-19 ridan na lamma saturin healthcare worker te hi arwat ani he COVID-19 ridan na hi ridan na dang anga pek ani don lawa damlo enkol tu te minglis lo thelu to te chuan SMS mangin ridan na anla hunle mun tur hriatir na andonga anni chuan chumi mun chu an pananga chuta chuan photo identity card engemo bernen kalin duty ten anlo endik masanga lisa an chuang nge ye ti le anmani anni nge ye ti fin fian huwa COVID-19 ridan na chu anla anga he ridan na pek chungchanga hian sarkar lai pui chuan UNDP malak na in a than pangata software ko win chu siamin chumia chau chuan record tur ani voin khan champhai district MJ Press Club law and judicial minister puti jelanun tluanga chuan champhai district MJ member te akoma sarkar kalphung le malak dan te champhai district masona tura thil poimo nia a hriat te an soi ho minister puti jelanun tluanga chuan MJ member te chu ramle nam masona tura an ngai tu na senga sarkar le mipui kong dika kai hruai tura mala thin te an ni ti tar lagin ramle nam ta na thil thania an hriat ta chu in thlahung lawa ama hril thin turin asom ani in kom ho na chun som ngal ani ya mipui ni tin mamo tui power supply civil supply le kalkong thajok nei theina tura malak dan turte ven himna lama mason dan turte soi ho ani ya puti jelanun tluanga chuan COVID-19 thrilenga wangin masona na tho har sa hlema se a thei ang tho ve zel ani thuasoya champhai district masona tura ruwa manna chi hrang hrang alo nei te minister hian atar lang bok ani Central Young Lai Association hruai tu ta chuan longtlaya damdoin pathum District Hospital Christian Hospital le Lairam Christian Medical Center and Hospital baka
Laira Motherless Home le District Jail te tloin kumthar chi bai bukin du sakna an hlana heng an tlo te hi kumthar thil pe katan cheng sang thum theu an hlan ani Central Oil President Puet Sri Vanal Ruat Puet chuan Hripui dauna konga oil e chuan thei top a chua zel don ti soin Christmas e kumthar po boruang muan om tak noya manzo ani thua soya branch oil e hrang hrang te thorim na chuan mi pui ati thlamuang hle ni na soibok oil member ta chu kumthar chi bai bukin Central Oil President chuan ramle namtan oil e chuan ke apen zel don atia ramle nam himna te mi pui ta lungrual taka khotlanga annun ho theina te chu oil e chuan angai poimo hle thua soya Chanpui ngai ta chanpuya chan haizok ta tan nu le pa ani na chuan oil e ati hlutak zet ti a soibok ani Chanchinthar hi All India Radio aizola tanga puan ani 23 sector Assam Rifles nuaya 46 Assam Rifles aizol battalion chuan AR Lamuala Lochhola Ruihlodo a war against drug campaign thokhatna anhonga 23 sector Assam Rifles DIG Brigadier Digvijay Singha kai hruaina in Ruihlodo tura thutiam lakna nei ngal ani Brigadier Digvijay Singh chuan athian Mizoram na thokten an hrildanin Mizoram chu mun nuam le moi tak ami puita po mi fel tak an nia amai ro chu Ruihlowa wanga buai an tam hle tia soya Ruihlodo tur hian anin pe ani atia voin hian district dang then khata po he campaign hi hon ani ve tho thua soibok ani kumsang ni som pani atangin Mizorama Ruihlo wanga thina sangkhat zanga tanga sangkhat zaruk vel a omnia an thria thu soin Brigadier Digvijay Singh chuan voina Ruihlodo campaign chu Mizoram ta na harsana siam tu Ruihlo ti bo tura an malak na masa ani thua soi ani voina campaign honna in khoma hian Assam Rifles Aizol Battalion Commandant Colonel Viplay Tripathi point thu soin an bitum tur chu thlan chhuwa bi klem te ni lovin mi zongzong an ni anga tia campaign hi kumin chungin tholia kalpui ani tur thua soibok ani Ruihlodo a war against drugs campaign honna thutiam a hian Ruihlo hlau omna zirtir turte Ruihlo laka invenga maniza omna vonghim turte midangte Ruihlo tel lo nun nom na zirtirte Ruihlo dauna atana bidangte tho pui turte intiamna kal khomi puiten an nei ani he huna hian zirlai hruai tu ko thran thalai hruai tu thu thar la khom tu tele Ruihlo dauna atana thok tu por hrang hrang ai o te an tel ani lungle apo third Assam Rifles le Royal Knights chuan say no to drugs ti thupui mangin Ruihlo laka filim turami pui zirtirnan kalpuya third Assam Rifles Commandant Colonel Bijoy Rivindran Hovin Assam Rifles how tu tele lunglei Royal Knights member engamosa te chuan Ruihlo tilo tura in zirtirna thuziak nen kholai fangkwalin wada center at hilpek an hlan ngala Ruihlo thadlo na chungchang in zirtirna hun an mangbok ani hemi puala hun toy DIG Southern Range Officer Kotaneya DIG pu Rasnich Gupta chuan Ruihlo thadlo zia in zirtirna atan hetiang hun buat sai ni chulom om ati thua soya abuat sai tu third Assam Rifles tele Royal Knights lungleite thonhem ngai na fak omati thua soibok ani voina bultan that hi nakin zelaram maso na turani Prime Minister Narendra Modi chuan ati Prime Minister hian voin khan biak mu theina kaltlangin Odisha a Indian Institute of Management IMM Sambalpur munmanget din na tur lung aphuma hemi thila malak na hi zirna in enkol na tur chau ani lova mi puitan un khochoi sa na turani ati masona tura in tlan siak na khovela langlo liama ha takan na thok tu ta chu malam pan na jin konga antel ve vekani Prime Minister chuan atia lo nei atanga vanlam chanchin zirna thlengin bultan na tur azaw tial tial ani atia heng konga te hian enkol tu tha hun mil chawa na thok mai ni lo khovel huapa India kap chuak thei thalngul tha an poimo ani ati he huna hian Odisha Governor Professor Ganeshilal Sarkar lai puya Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank Sarkar lai puya Minister Dang Dharmendra Pradhan le Pratap Chandra Sarangi ten tela biak mu theina kaltlangin mi poimo sombik sanga chuangten an chimbok ani Chanchinthar puan ti top main Chanchinthlang pui Rampuma COVID-19 hridan na athlona pe kani don ti Union Health Minister Dr. Harshvardhanan asoi Ramchung mun dang rualin voin khan aizola mun nia COVID-19 hridan na pek dan tur en chin ani Mizoram Assam Rifles ten Ruihlo do bei pui an thak
voina bultan thathin akin zela ram maso na turani Prime Minister Narendra Modi a chuan ati chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani